hun enge mo chen kan han chola enge mo har sat na wangin channel kan en kol hlei thei lova subscriber dom tak tak te in mi hriat thiam na kan han ngen masa ani tun tum chu David Sailo thu ziak hian bul chan phot mai tiang me ni som sang hi le som ni pani tuna Mizoram ti lai ni mek chu ti distinction na tho that class ti chong kam KGP General Conference sang ni le som ni pani nei zo ta ka Reverend chu choma phu chua hi ni chung kwa van tlang ko san na tlawa thlengin play a hlo meka mi pui kan rilaya politics huwa phei chuan kanin chen phoka thu soi aya a soi tu be turemo titlat party po arin hel zui theya I han chip dar teng o distinction lo chuana he thu hriam le ai ngei bel du ta na za thlak tak mai keima kanimo ti ram na tur khopa chiang nia lang si hetiang hi kan pastor soida na ni mi chief minister ot reng om hi kan ning to na kuma kanin thlang don mi tha ron pen chuak ro se mi thiam mi tha mi thar kan mamo mi lui kan kon de mangai mi thar mi tha na thok thei na thok thiam ti distinction pass ni lo a tho tak a distinction a pass na tho that class ti distinction hi kan ning ti hi ni he thu hian kan siam nei to le nei mek du khop lo na a pai tela chu wanga mi puin state dang siam ring lo tu siam chuak thar thatak tak chanchin social media thlenga ziak kur ngai ngoi mi puin kan o em tak dan te chu pastor hian thein poison takin apuang chuak ati thei hei hi achian em chu Delhi AP sarkar tar lanania Mizorama VC member pakhat po nei lo MLA chu soi ngai lo khopa thom nei lo Delhi sarkar chu Mizorama kan opposition party chailek leka an chet chiat na soinom ti tak party mi kan om hian an laka kule CM minister chazo fadet ti hal na hi a phor chiang to via wani ti distinction ti hian a soya chuan tu ma tuk phak rual lo politician kan nei ti atar langa ma se chu na tho that class ina zuya soithiam fu te chu na thola ma chuan ti chim thiam tak kan ni ati na poni ma na atak taka in mebel theidin muna ding tan chuan na tak tur ani reng ani press release chu kan pastorin an chung ko ta ni hau lo kan ram tan tia ophiar chonga aw na chon mi puiram chuan tu hinge chu tianga ti distinction politician kan nei chu le o tia kan thiat lo der thup line helama hi kan ome ti ni om tak press release chu CMBL ni mek Aizol East 1 Biela block pani North le South block ta chuan thu chuin trom anon siam tarup maya an thu chua chuan tun ma kan hriat ngai lo chongkam kan pastorin achak chuak ngei chu a headinga anon mangkul maya hei hian a soitu in lo chu kan ni ke ni hi an ti na tluka angai sak theyang an thu chu chu kan han zir chiang ve dewa CMBL lamte po kan han zot chiang dewa relen lai tak khan CMBL an ni po in shelo khopin an pachia ti thom te ari noka tun hai te hian vung a chona sa tur viau ni omin an soi party worker te tan chuan kan thlang tling le don chiang khop ti turin an chea mi puilama eng tak angmo ti hi iswan bial lamdin mun ani melani voters tamna berzema bok community hall chu sarkar nu loka sak that tura minister puar aranena amuna an connect to
kumlina malak chan tum lai ani mek thu an soibok sani somparet in thlandona campaign na he thu hi Aizawl East 1 bial mi puitan tuna kan siam hian asoya ami pui tam takso mi in hnuai om rethei buk chete te khor mani in hun po nei lo ris mual an tiang te om an nia chuwangin ka ngai tuana chuan mi pui tuna cheng in hun het nei lo so in hun pek vek katumani ti in ris mual ti te hi om zia hriat a chakum khop mai blok pani thu chua hian kan siam Mizoram mi pui zong te pa ber tura ngai chuan zoram tana athil ti fakna tur an hai cham hle ni na ngai thaya ram ri an soilanga karlan amalak na ro puan ti thun tarlan te hi aza thlak zok ani ai tlang te bor che bram nei tu te voin thlenga an mang an na asam police nan duty hana wanga an huan thlai thar po seng theilawa mangang an mani thuwa sam police dor mai tum hial te kha an thelawani mai theini voin thlengin ram ri a felna na ke pen thom mi pui hi chuan an thetlem leni covid chipui len laya ele in hiang nar taka petu anga tarlan ania ko ran le oi me section thleng khan lon chu ngai lo chu ni se fakom tak aniang ma se khang mi te chet thona wanga world record lockdown na mual pholo mai kan zok a sarkar ang chon shileng ma chonna all india po amol pho ber kan ni mai thei cmbl a po ambulance nei zolova mi motor hlui to lam chei tha tax force te boy zia thlenga soi tur nei an omani ome kong pui siama po pukam rulan hatho alang chuak zelbok Mizoram pumin afa te tana atiam lian tham pui kong chong stadium chong leiver mau mangain todel bandisi IAS min an bansan phadu hial na tur join todel mizo bu chorin SEDP noi thum ai tlem lo sem ani lupi dong to zong po pek tur ti de thleng khan kan ngai tu phato lo wero akhing bai dewani iswan bial malak na hi zoram tana thu tiam ti hlotlit atling zo lo ti te hi bial dang thlir dan ta se mo chiat tur awang mai thei in mun nei lo zong tana in mun pek ti te hi kumlin nu eng tiang takin changlet mo ti thlekin ngai tu tel ram te se clipna pastor pakhat thu soi mangin atop khar pui ve ila athi chan chiang taka hria te mo mi puile ko ran lungdam na ape ko ran lungdam na aphok chuak zole zolo thlenga kanin hial na reverend chanchin moya khan ti hian alo soi ve thunga si hal ko ham ang main corruption ti tumin kan murtiu tuawa heti chunga kan lam hi tok lawni kan ram politics hi siam thatangai ni he hian kan tharau nu na dawani tin kan pastor mol liam to hoi sen takin ko ran ho ring tu te tharau nun do tlat tu nia chuan lamin a hriat tir chu kan ram politics tina puang chuaka a chan hriat lewa tol thina a thleng zuya voin thlengin kan pastor te chu an re tlok donemo ti hnuwa chalai noi khat sing rukal khom ma ti distinction mawa kan ram dam na tur puan chuana hian angai bel tu ai ngai bel te thleng hian thip deu ma se pathian ram hi kan ram politics a hian lo thleng zel ro se